الساعة دلوقتي 8 من الساعة تقريبا 1 بعد صلاة الجمعة عشان النهاردة الجمعة، وأنا قاعد على يوتيوب مش بعمل أي حاجة. حلو. فجيت دلوقتي بسأل نفسي أنا يعني كنت عملت إيه النهاردة. فاللي أنا عملته النهاردة إيه؟ إن أنا اشتغلت على الموقع شوية مش عارف إيه، واللي أنا اشتغلت على الموقع أصلا معرفتش أعمل اللي أنا كنت عايز أعمله فما عملتش حاجة. حلو. حلو. دلوقتي بقى أنا قاعد وكنت بكلم نفسي بقول لنفسي إيه؟ انا عندي دلوقتي انا عايز اعمل ايه؟ عايز اسمع فيلم تيكن الجزء الثالث عشان سمعت الجزء الاول والثاني. حلو. وبرضه عايز اعمل ايه؟ عايز اروح الجيم، وعايز اعمل صمنيل للفيديو اللي هو بتاع اللايف اللي هعمله، عايز اشوف كتاب ايه اللي هنقراه، وعايز اعمل شويه حاجات، وعايز احل المسائل اللي على كود فورسز اللي عليا بقى لها كتير دي. وبصراحه الموضوع ممل، يعني انا لما باجي افكر كده لا انا مش عايز اعمل ده. ودلوقتي حاسس ان انا كده بصارع نفسي، ومش عارف انا ليه اصلا فاتح الكاميرا وبتكلم. بصارع نفسي علشان اشوف دلوقتي انا هنام واسمع الفيلم ولا اعمل ايه دلوقتي. الساعه انا مش عارف بصراحه، انا ما عملتش اي حاجه طول اليوم لدرجه ان انا اصلا مكسل اقوم اعمل اي حاجه. فاللي انا عملته ايه؟ اللي انا عملته ان انا كتبت بالظبط اللي انا عايز اعمله، من ان انا اسمع فيلم او ان انا اعمل اي حاجه، الحاجه اللي هي اللي انا عايز اعملها اصلا مش اللي انا المفروض اعملها. وبعد كده كتبت اللي انا المفروض اعمله اصلا، اللي هو حاجه مفروض عليا، زي ان انا احل المسائل على جود فورسز، اشوف المحاضرات، اكتب الفيديو، واعمل الصمنين، واروح الجيم. وبعدين كتبت هستفاد ايه من ان انا اعمل حاجه اللي انا عايزها، وهستفاد ايه برضو من ان انا اعمل الحاجه اللي انا المفروض اعملها. لقيت ان انا مش هستفاد اي حاجه اطلاقا اطلاقا لما اعمل الحاجه اللي انا عايزها، واللي هي ان انا اشوف الفيلم. انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا همسح هستفاد ايه، واللي عايز اعمله اصلا اللي انا عايز اعمله دلوقتي مسحته خالص. حلو. وهشوف اللي المفروض اعمله، وهبدا بايه؟ ان انا اروح الجيم. حلو. فانا دلوقتي هروح الجيم الساعه 8 و10، والنهارده الجمعه والجيم قافل اصلا. ماشي. فخلينا نروح الجيم. ولا حد، عادي جدا زي ما توقعت طبعا، النهارده الجمعه مفيش ولا كائن بيجي الجيم هنا. فانا هنا لوحدي. لما بفضل محبوس كده، بفضل محبوس حاسس ان انا مش قادر اعمل اي حاجه او مش عايز اعمل اي حاجه، غير لما بطلع من البيت. ساعتها بتبدا بقى ان انا ابدا احس ان انا مش عايز ارجع البيت اصلا، علشان ببقى حاسس ان انا مش عايز اطلع من البيت. فاهمني؟ بتبقى الزقه الاولى بس ان انا اخرج من البيت، وبعدها بتبقى كل حاجه سهله انها تتعمل، كل حاجه عادي يعني. بس فكره ان انا في الاوضه بتاعتي من الصبح حرفيا صليت الجمعه وما طلعتش من الاوضه، فاتح يوتيوب ما بعملش اي حاجه، مع ان في دماغي دايما ان انا ايه، انا هسمع الفيديو ده وبعد كده اعمل كذا، هشوف الفيديو ده وبعدين هعمل كذا، هسمع البودكاست دي وبعدين اعمل كذا. انا بستفاد اصلا، انا اصلا بلم معلومات، انا بسمع يوتيوب عشان استفيد واوسع مداركي وكل الكلام ده. بس بعد كده ماذا بعد؟ يعني اليوم خلص وانا ما عملتش اي حاجه. وهنا انا مش بتكلم على اليوم ده بس، انا بتكلم على تاريخي اللي فات ده كله حرفيا، عشان انا نسيت. المهم ان خلاص دلوقتي طلعت من البيت وانا دلوقتي في الجيم، ومفيش قدامي غير طريق واحد وان انا العب تمرين. فهلعب بقى ايه؟ هلعب تشيست، عشان بقالي كتير قوي ما لعبتش تشيست. فكده كده اصلا انا مش قادر العب ومش عايز العب، فهم 4 تمارين بس وكفايه. حاسس ان احسن شويه، التمرينه كانت حلوه تقريبا، من احسن التمارين اصلا اللي انا لعبتها في الفتره خلينا نقول شهر مثلا، احسن التمارين اللي لعبتها في شهر. كنت حاسس ان انا بلعب وانا متعصب اصلا، وانا مش طايق نفسي، مش طايق ان انا العب، مش طايق ان انا اعمل اي حاجه. ده كان فيديو عن قد ايه انا فاشل في ان انا اعمل اي حاجه انا عايز اعملها. الحاجه اللي عايز اقولها لك لو هكلمك بجد، هو شوف دلوقتي انت شفت كام فيديو لغايه دلوقتي، او بالك قد ايه دلوقتي فاتح يوتيوب وقاعد عليه؟ يعني مش اقل من نص ساعه مثلا. شفت كام فيديو لغايه دلوقتي؟ لو انت دلوقتي قاعد بتشوف فيديوهات بلا هدف، ما بتخدمش اي مصلحه او اي حاجه انت عايز تعملها، مش بقولك ان انت واخد بريك، لا ما تاخدش بريك وما تعملش اي حاجه من ده، انما شوف بس اللي انت بتعمله ده هيوصلك لفين. انا عايز اقول نفس الكلام ده كل ما الاقي نفسي بعمل اللي انا عملته النهارده ده، عشان انا شايف ان اللي انا بعمله ده مش كويس.
فلو انت دلوقتي بقالك وقت كبير ماسك التليفون، عايزك دلوقتي تمسك التليفون وتكتب اللي انت عايز تعمله، اللي هو اللي جاي على مزاجك تعمله، واللي انت المفروض تعمله، وهتستفيد ايه من الاتنين، وشوف اللي انت شايفه صح اعمله بعد كده.